Om, selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, dimanapun berada pada malam hari ini, yang boleh bersama-sama menyaksikan lentera malam dari Jemaat Rantepao pada malam hari ini. Ya, luar biasa kasih Tuhan yang boleh memperjumpakan kita pada malam hari ini. Kita bersama-sama menyadari bahwa ada kekuatan, ada kesehatan yang boleh Tuhan peliharakan di dalam kehidupan kita. Ya, Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, pada malam hari ini bersama-sama kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema Ungkilalai Pak Kaborok Napuang, tentunya bersama dengan Bapak Pendeta Daud Kaluring. Perkenankan saya untuk menyapa Bapak. Selamat malam Pak. Selamat bongi. Iya, selamat bongi. Ya, sehat ya Pak? Sehat, iya. Semangat. Puji Tuhan, jadi luar biasa kita boleh bersama-sama akan disapa oleh firman Tuhan melalui Bapak Pendeta pada malam hari ini. Tidak lupa juga kami akan memperkenalkan pemain musik kita pada malam hari ini, ada saudari kekasih kita Erlin. Selamat malam Erlin. Dan juga ada singers kita Yuvinka. Selamat malam Yuvinka. Iya, puji Tuhan, luar biasa pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan anak-anaknya, boleh memakai talentanya untuk memuji dan memuliakan namanya. Untuk Bapak Ibu, saudara-saudara kekasih dalam Tuhan yang berkerinduan untuk didoakan secara khusus pada malam hari ini, kami sampaikan boleh mengirimkan pokok-pokok doa lewat live chat di YouTube pada malam hari ini, juga boleh mengirimkan lewat chat di WA lewat nomor hotline yang tertera di layar Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih pada malam hari ini. Terima kasih. Selanjutnya kita akan bersama-sama menaikkan pujian kita di hadapan Tuhan dengan lagu Kemenangan Terjadi di Sini. Bersama-sama kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh hambanya kepada Bapak Pendeta. Silakan. Salama bongi, lako kita solanasang, tomatuangku siulu solanasang tu di pakaborok lan sangan na puang Yesus Kristu.
na pak kamasan nomo puang matua tu atto melo lako kita solanasang latanai urangi tu kadana latanai unanungi tu diona iaran pasakena lako kita susimisa to napakaboro latarangi tu kadana puang matua lamen dadi kada kaparanuan kada kasendean kada pasake dolo diomito mai komita masambayang. Ki pudi ki pakalabi komi puang ambek mamase lan kadatuan suruga lan mai tebanua kabusungan tontong minai mak pasake mak pakaboro mandarana. Lako temai to mi pakaboro to mi pasalama to mi alamase kami panampa malabi mi. Tu tontong umpamadatu sangami umpudi umpakalabi komi lan mintu agan katuangki. Moira ka to temo opuang matua nenek bang patemay saki ramun mak posanga-sanga butung mangeke. Apa nenek duka kipelalan lan mintu allo katuang ki kumatai mimetampe sangadin na tontong komi mak pakaboro masaladan lako kami. Kurre sumanga tu atu melo mi pak kamasian lako kami solanasang. Sipulung solatemay sang silurangki toran ambe indo kombongami solanasang. Tu mamali unala katahanan si pulung lante kamenomban mabongi totemo. Latu mengkakan umbasa kada kaboro mi unanung kada mamali. Laki nanung situru lalan pak porayami. Ayo kaikan opuang matua sandekkan ni angki nanung ite kadami. Namen dadi kada kaboro kada kaparanuan kada kasendean lako taumi. Ayo kaikan puang matua patudukan ni lan sangan na puang ki puang Yesu. Ulen di pangantaan na puang pena masallo ki masambayang mati Allah malabi mi. Amin. Kombongan malabi na puang matua. Lan rupa agan katuan tu marasanta tingayoy siya taulay. Mbay nenek pembuda. Tu penanta tang rapa siatang masanang. Belana bak tu pira-pira pasabaran. Tu dadi lan tengka kapatongananta sia agan katuanta susimisa panampana puang matua. Patotemo la melada aki apa tu sitonganna latatanga sia latapogau. Lan mak rupa-rupa agan katuan si sonda si tuka. Masanang manaman padin na biasa ki tumangi masusa. Tiramban. Tang matoto unolay te may agan katuan marasan. May komita pasaka itu kadan na puang matualan may sura pa pudian. Penanyan na misa taon na puang matua tomeng kaula. To tuutun lan banua kabusungan umpanundo ite may kamenomban di sanga asaf. Pasala 77 angka 12 salako 10-anan. Apa tu napokada te taon na puang matua? Apa tu napapangadaran? Apa tu naparampo? Lako to Israel siya kita solanasang taon na puang matua. Mazmur 77 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-16. Tapas tadi itu kadan na puang matua. Nakuate kadan na puang matua. Mak pangada tu asaf lako to Israel siya lako kita solanasang. Laku kilalai tumintu penggauran na puang. Ondong pi laku kilalai tumintu penggauran kalle-kalleammi. Tu atu mangka diboko. Siala untanga-tanga anak lalan limammi. Siala ku timbang tu penggaurammi. O puang matua. Ia tu lalammi naepun kamamasean. Mindara tu kapenomban pada tande puang matua. Kamu matu puang umpogau apa kalle-kallean. Siamang kami papayan tu kuasammi dio lumintu bangsa. Tete dio lima matotok mi
amilendokan itu taummi. Ia mo tu bati na Yakub. Sola bati na Yusuf. Ramporandan na kada kaboro na puang matua la tananung lante kasipulungan mabongi totemo tulamenda di kada pakanan na puang matua kada piada lata angkaran lata nanung lan agan katuanta susimisa panampa malabi na puang matua tapa penggaronto lan ayak sang pula apa o puang matua ia tulalan mi naepun kamaseroan mindara tu kapenomban pada tande puang matua tomatuangku suluk solanasang tu di pakaboro lan puang Yesus Kristu ia tonna mane baiti patu anak pak bunga aki maleki pasitamu sampurna melambi kimale pa belanna masannang te anaki si tamu sampurna sia masanna duka kan si tamu siluki budabang mituna ki pokada saya lako mak solo allo mon nauran mari miraturan ki manik sule na den tukaran diolah tak pana di aspal tak pana di cor tulalan di pekondi kada yatu oto kiola tae mona lamban. Ia ton na tae mona bela ituka ku suami tu mama ana solate bati iki anaki ku mengkalo komi. Mengkalo duka mo i ku ale tu loso ku parokko itu tok lalan ban. Kumane kende kelangan noto, kumane umpanuru noto, kulam pamali panang tontong tak na male teoto. Turunom odome mengkalo domai kuali tu don kayu, ku parokoi, ku kuat na bisa kendek teoto. Marasami ku pogau to na kuami te anakku makada. Ayah, kasihan sekali kamu. Kami, kenapa nak? Kenapa bilang ayah kasihan? Dia bilang, iya ayah. Ayah kasihan sekali. Ayah capek. Ambil tanah, ambil rumput. Ayah kasihan capek. Tika akan tu penangku. Urang itu kadanna tinde bati iki. Kukalan penangku makada na tandai tinde pia. Na perasai lan penanna kume tinde tomatuangku. Mata aka. Mak tanga. Umbana ku ang kibisa lendu. Ulendu ite tukaran umpalamban ni teoto. Ang kibisa umpataru kalumingkan. Sulela ko toongan banua. Tomatuangku solanasang. Tantu Buddha duka kara-kara katuan nenek takilalelan katuan ta solanasang. Den siarakan nama kada temi bati ita. Umperasai tu dona apa tapo gau lan katuan ta lan tananan dapo. Den siarakan ta apa itu ulelian na temi bati ita kumatin diambeku. Tang me kata aka, tang me kaboyo undakaran nak kande. Den siarakan nama kada temi bati ita kumatin indo ku tang me kata aka, tang me kaboyo umparakaina seundaranaina. Atau mbaite may anak tabati ita. Butung natiro pun alabangar itu may kamara atasan to odon maapu uta kamara atasan ta kamata akaranta susimisa ambe susimisa indo lantananan dapo. Apa to temo lah mesangka akilan may kadan na puang matua. Tuna pa pangadaran ton na puang matua di sanga Asaf. Tontong umbendanan katonganan
pak pangada lan banua kabusungan la koto Israel. Apa tu nakilalai tinde Asaf? Ia tu nakilalai tinde Asaf, ia tu na pak pangadaran tinde ton na pomotatangnya iaran kasugiranna, kadenanna siaka okoranna. Apa ia tu na pokada na pak pangadaran na kuah ia tu la takilalai la ungkilalai na tumintu penggauranna puang ondong pi laku kilalai tumintu penggauran kale-kaleammi. Maapar itu Asap na pak pangadaran ni te pak pangadaran ia te. Susim itu aku na pomase penangku tong kurangi tindi anakku na kuah kasihan ayah. Capek sekali. Susitoda misitongan na mak tanga ki kumaya tinde pia baiti pa tapi na tanga lan penan na kumaya tinde ambe ku mata aka. Ya tinde to matuang ku mata aka mak tanga deno pa ang kilamban. Susidu kami tu na pak pangadaran Asaf lan katuan na lakoto Israel. Ya to na atu ya to Israel. Si sonda situ ka atu agan katuan dadi. Den atu nama sanang manaman sugi. Padendu ka atu na lendo mapaadi na tu katuan na buda agan tang na pomasanang buda agan tang na pomarampa lan katuan na to Israel. Apa dampin na? Apa tu si patoona nakilalay to Israel? Tonolay tu agan maarupa-rupa lan katuan na. Bendan mitu Asap makada nakwa ya tu apa kiangga latakilalai ya tu penggauranna puang matua. Matumbay. Penggauran umbarat tula nakilalai to Israel diona penggauranna puang matua. Diada itu to Israel kumakilalai to pirambongi Buddha kamasusan tang dikembak kama parisan mang kami olai. Kalau mingkan lan padang pangalaran, tang mangambo, tang mantanan, tang mepare, apa tuo komi? Tai ammi tuo dio to inan manami, apa tuo komi? Sitongan na Buddha kara-kara katuan mangkan oleh to Israel, na potumangi. Tang na pomasandang to Israel, tang na pomanaman biasa mangea to Israel lan kalumingkan. Bela na taan na puray tu apa dadi lan katuan na siya lan kalumingkan na. Tomatuan ko si solanasang totemo bay marasandu kaki tang masandang, tang rapa, tang manaman unolay tu apa dadi lan katuan ta. Den kombongan manemang kate Sumarro lan banua kabusungan mangkakan ni menomba. Na Sumarro butung tumangi. Umpok hada itu diona dakaran kandena. Sala ko na ko yatu apa kiangga laki pamale. Belan na sitongan na naanga kuma apa diong mo pala aki tiapa na tipaluupa. Butung tumangi untir itu agan katuan na. Den duka pa tubati tumangi na tampe tomatuan na. Nakuan na susiora to tudo na agan dadi lako tomatuangki. Susiduka mo to Israel. Buddha apa dadi butung naposengke. Tang naporapa penanna to Israel tu apa dadi lan katuanna. Apa dampinna? Tak na didaka adio rumah sakit, tak na didaka adio banua pak dampian. Tak na didaka alako to maabaluk pedampi. Tu dampinna ke dadi tu agan susitemai lan katuanta. Yamoton na bendan tu Asap susimisa to maapangada lan katuan na to Israel. Na kwa misa tu latakilalai. Den apa kiangga latatanga-tanga lan katuanta. Penggauran na puang matua atu diboko lan kalumingkanta. Susimisa bangsa na kadutu puang matua. Susimisa tolumingka na taranak kaborok na to tumampata.
Ayat 10 nakua, siala tanga anak lalan limammi. Siala ku timbang tu penggaurammi. Matumbe nama kada tu asap susito sabak na tanga. Kumaya sitongan na pembudalan agan katuang kilan kalumingkang kitang kiangga akan lana pakaboro puang matua. Biasa ta suka tu pak kaboro lan katuan tananan dapo. Yan na manarang temenak ta jolu pasikolan masannang tomatua. Yan na maaperangi teme anak di paapangaday parannu tu tomatua. Sang maibongi si tamu kan misa tomatua sumarro. Misa Indo. Nako Pak Pendeta. Dika tianaki. Yaki kupatudi naya na Pak Pendeta. Mangea. No ka amak perangi Pak Pendeta. Bangke tu penan na Indo na. Dio na tinde bati na. Dio na tinde anak na. Susidu kamo to kita tangay sitongan na pembuda. Tu aagan katuan tamangea. Ti olon na puang matua. Ken na torotolino tu puang matua. Mapaadi tu penan na. Bangke tu penan na susitinde Indo. Na pembokoy anak na. Na ea taruk bulan na. Ia betul na tu asap. Keku tanga-tangay puang tu pak kamasyami. Pembuda na tangkiang kami pakaboro. Pembuda na tangkiang kami alamase. Apa ku tanga-tanga. Lendu lempan na tu pak kaboro omi. Lako kaleku. Susi moto tu lata tanga-tanga lako tomatuangku siulu solanasang. Buda-buda to temo agan nenek tang naporapa penanta. Den temai bati tumangi na pembokoy tomatua. Tang naposara susi tu biasanna. Butung tang liupa tumali ita penanta susi tu kabiasan tapogau. Palata patumbay. Dente metau ndaka kande butung diong mo palaan na tu dakaran kande nati palu upa. Bela na diong nati agantang susi biasan na tu dakaran kande. Tang masannang tang rapa tu penanton tiri tu agan iya to. Pekutana apat tula na poparanno penanton tingayo tu agan. Iya mo to na pangada tu asap na kaya manda mo tula takilalay. Laung kilalaiki penggauran kalian na puang matua. Maadin ta ko makada. Puang umbara susi tumamasena tula tanga-tanga ayat 10 apa. O puang matua iya tula laminay pun kamaserohan. Mindara tu kapenomban pada tande puang matua. Na pangakuan asap kumaya tu puang kipenombay. Ia mo puang matua tu kuasa tak kuasa undawan ni. Ia duka mate puang iate tu lata patongan lan katuanta. Lata ko makada o puang kure sumanga tu penggauran pak kaboro mila ko kami atu di boko. Minim pakaboro kan ni. Minimang kang pasalama kan. Minimang kang pakaboro kan. Kini untarima buda pa akamasean. Lan katuangki. Susi tu anakki makada nakwa. Papa, ayah. Kasihan komi mata aka akomi. Apa tontong tulimami mengkarang kumaan kilamban. Kumaan talamban, kumaan tapataru kalumingkanta. Taan talatoroinde ete. Susidu ka matola tapokada dio pak kaboro na puang matola ko kita. Tain tala toroman dala usaroy te katuanta. Tain tala toroman dalan katumangiranta. Tain tala torobang susi to ditalo, to ditampe, to dipembokoy. Apala bendan ki ito temo makada laung kilalaikan penggauran pak kaboro mi. Iya mo la na paparanno penanta. Tasu kailan katuanta. Biasa temi bati ita tumangi. Yara kaba tutobang. Napatumangi rakakakanna. Tak raka nasolan ni maningo sang paninguan na sulit tumangi. Apa yan naraka indo na ba tambe na. Nakayun ni masannang tupenan na.
Susi mo kita sola nasang. Lan aagan totemo tumarasan tolay. Ta singa na tu kiangga tumadatu lata pokada. Lata kilalay. La susi ki asap makada kumwa. Laung kilalay na penggauran kalle-kalleammi. Amin. Luar biasa firman Tuhan yang boleh kita dengarkan bersama pada malam hari ini. Firman yang senantiasa mengingatkan dan menguatkan kita dalam kehidupan, bahwa di dalam persoalan, di dalam pergumulan kehidupan, Tuhan senantiasa berdiri, memberi kekuatan kepada kita lewat doa, lewat pengharapan. Terima kasih kepada Bapak yang sudah menguatkan kita pada malam hari ini. Luar biasa firman-Nya yang boleh kita dengarkan bersama-sama. Kembali kami mengingatkan Bapak Ibu saudara-saudara kekasih dalam Tuhan yang rindu untuk didukung secara khusus dalam doa. Silahkan untuk mengirimkan pokok-pokok doa lewat live chat, juga bisa lewat WhatsApp di nomor hotline yang tertera di layar Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Secara khusus saat ini kita akan bersama-sama dikuatkan lewat satu pujian, apapun juga menimpamu. Kombongan malabi na puang matua, mang kami ki na pamatotok kadanna, siya tupa pudian mangka di popentingo di olo malabi na puang matua. Kumuya kami solangkan puang mirondong kan, matotokan unolay tu katuan, siya kalumingkan kapatongan angki. Susimisa atau mipakaboro, sumalong lumingka daw ti kulit na padang, umpo pengkaronto kapatonganan lan pak kabro na puang Yesu Kristu. Lasang kutuk baneki si pulung lan pasambayang. Kilalay mamasena puang matua.
Si sola batu pira-pira tomatuanta. Toran ambe indo siya sang siluran. Tu la umpakendek diona temay agan katuan tu dahadi siya taulay. Bunga na paarapuan almarhum PT Pasarin. Batu Papa Winda sambalik maruang. La tasorong duka tu diona sara lana angkaran keluarga almarhumah Tasikrani Baturante ia tu sara mak pamula. Lata pasamengan duka tu keluarga Franciscus Ruruk Patandung batu Opa Gilang Jonglu. Sia lata pasamengan duka tu sia nenek demo tulan duka agan kamasusan atau totemo. Sia batu pira-pira teme paarapuan tang di saabu simisa tang di ia tudiona sanga malabi ita solanasang sang kutuban neki lan pangando pas sambayang usorong itu katuan tala kalau malabi na puang totumampata. Ya tulan aagan kamalaman batangkali ya motu ibu penatua MT Tudang, bapak penatua Abraham Umbas, nenek Indar yung Sabang, pendeta Mandan Paratu Yobanua, nenek Olga Yobanua, pendeta Christian Tanduk Yobanua, bapak penatua Daud S. Pongsapan Yomangkasa, nenek Arman, ibu Yohana Rombe, bapak Robert Sanggaria, bapak YB Lapu, ibu Fienti Marasan Isolasi Mandiri, ibu Esther Payungan Yomangkasa, bapak Musa Tina Yomangkasa, bapak F Pairi, nenek Depi, ibu Rante batu Mama Tian, ibu Yakolina Palamba, ibu Dina Bontong, ibu Bongra, tomatua bapak Sujono Saranga Yomangkasa, pendeta Ria Allokendek sekeluarga, sola ibunda Oma Lobo Marasan Isolasi Mandiri, nenek Ata Sambalik Kalambe, pendeta David Eksoda Yomangkasa, landuka tudona agan kaparannuan tato temo mentamo miki bulan baru tanggal misa bulan kasera ponno kaparannuan sende pakadua untimang mamasena puang matua sisola temai anak Pak Kaboro Erik Manganan tumang kamarampa mo unolai Pak Panundu lan Banua Pak Dampian salah kota Suk marampa mo na latakure sumanga duka temai tahun na puang matua tu napaganna napalambiran puang matua allo minggu bulan tahun kadadianna di timang kure sumanga sia batu pira-pira duka patemai tanda kaparan nuanta di pepenting olah ko olo malabi na puang batu den ni temai aagan katuan tu tang naporapa penanta yara ka na diona dakaran kandeta yara ka na diona temisara pengkarangan tapugau panenek butung tang susi patuta anga na yara ka na diona aagan senga tudadilan katuanta tu tang naporapa penanta lata sorong lah ko olo malabi na puang tasusi asap makada kumalong kilalay na Pak Kaboro na puang lau reken na tanda mamasena puang totumampaku may kami tama sambayang ki tole tuku umpenombay kami puang ambe mamase situru kada Kaboro ami kumua labendan kan untanga-tangai ureken ni umpangakuan ni tudio nama arupa-rupa penggauran Kaboro omi
lan ma'rupa-rupa agan katuan tumangka kiolay. Susikan to dato Israel opong mato marasa lumingka lan telino pa kamasyammi. Tomi pasalama kan puang, tomi pakaboro kan, tomi daranaikan allobongi. Tomang kambi ki komi opuang matua kami tedombami kan misaladan mi pakaboro. Payake kitingayo tu katuan opuang matua nenek kan dika tumangi. Nenek bangke tu penangki. Nenek kan opuang matua masusa. Bela naten mo kan dika na puang matua kami panampami. Nenek tangki bela tang matoto tang mawatang kan unolay te katuan tumarasan. Nenek kan natalo pa adi iki. Nenek kan natalo katumangirangki. Nenek kan dika na natalo te may kamatakuran siya kamagyangan tudadi opuang. Apa to temo la bendan kan dio tingayo malabi imi bendan susimisa to mi pakaboro. Kumuaya tula na po parano penangki. Na po sende kapatonganangki. Laung kilalay tumaarupa-rupa pa kaboro. Mamasemilan mintu allo katuangki. Tomindarakan opung matua. Taumikan. Tomi pakaboro kan. Tomi pasalama kan. Tomi pamadatu kan. Toki hangga kan diolomi. Ambek mamase kikilalay ba atu pira-pira pa arapuan lan agan kamasusan. Natampe na pembokoy temay to padadian na. Tang lakit isan unti ngayon susimisa torotolino. Ayo kay temitaw mi puang pa arapuan solanasang. Kambi o puang pakanan na itu penanna. Na tontong pasakemin manda pandaranami lakot temimintu rapu masusa. Mangkaduka kisabu pantan simisa temitaumi tomatuang kisang silurangki tulan agan kamalaman batang kalelan agan kamatuan matuinduk banu karurungan kisorong lansangan na puang kipuang Yesu la tontong mipo paranu nenek mipo sende tu penan na puang anatoro rapa solanasang mi pabatta mi tulak lulangan anna olay teme katuan pak kamasyammi situang kamatotoran na tilendok marampa tom midyo may sakiramun sule maleke sule matoto sule parannu solanasang umpo sendey tumintu penggauran kaboro mi pasakit mi tom mitumandarana mak pakaboro pake opuang matolendi pasambayang ulendi kapatonganan anna tarima taumi tudiona pak kaboro mi ambek mamase kiti mangkure sumanga temi taum milalu kombongan. Tumi pagana temi allo minggu bulan tahun kadadian na kure sumanga pole paraya. La tontong salama taum mi marampa tomi pakaboro unno lalalan. Umpo gaukan nitu situru lalan pak porayammi. Diona temi bati iki tumangka marampa unolay pak akamayal lalu banua pak dampian. Tasuk marampa mo situang kaparanuan kamalekian. La tontong mitaranak opuang ambek mamase. Temai toruan taum milan te kombongan tang mekataka tang mekaboyo umpanundu temi kombongan. Lamirin ni pala mi pamatoto. Temai toruan tomangura tang mekataka tang mekaboyo unala katanan lante kamenomban pasake opuang. La kisorong tu pantan agan katuan turampolan katuangki. Dan di menite mitami la umpakende kurian sumanga saburan polean paraya. Dan di manite mitami la umpakende kitudiona na pomataku na pomagiang na pobangke penan na puang matua siya tu na anga. La toro puang mak perangi komi puang masaladan mak pakaboro tanding talingay pangando na tommi perangi marampa ipas sambayangan na tomi pakaboro.
ambe mamase. Tang sundun pimani kurian sumanga na pole parayan na to mi pakaboro. Tang sundun pimani isi penanna na sa aburan taum midyo tingayo malabi mi. Kamu puang maperangi kamu to tumampaki mandarana. Laum perangi mintu kaparanuan na sarro budan na kamatakuran kamagyangan na taum mi. Perangi marampakan puang mitarimakan tema sambayang. Umpotete sangan na puang kipuang Yesu tumangkau nadaikan masambayang susitu nakua. O ambe ki daw suruga, ki palaku ana dipakala abi tu sangami. Ana patalo tu parentami, ana dadi tu pak porayami lantelino susi daw suruga. Bengkan sila sana ki kande allo iate. Siapa ade itu salah budangki. Susi kami empagari salana to kasalan laku kaliki. Siya miloran kan di roso. Sangadin narinding palak kan. Da narandan kan di atabulituk. Bela na kamu nampi parenta. Siya kapan? Siya kamalakbiran. Saya lakona. Amin. Ya, terima kasih sekali lagi untuk Bapak yang boleh menyampaikan firman Tuhan luar biasa pada malam hari ini. Semoga senantiasa diberikan kekuatan, kesehatan, dan sukacita di dalam melayani bersama dengan keluarga. Amin, amin. Terima kasih juga untuk teman-teman yang boleh menguatkan kita lewat persembahan pujian pada malam hari ini. Semoga Tuhan senantiasa dimuliakan lewat talenta yang boleh diberikan. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang boleh berlelah merekam ibadah kita pada malam hari ini. Semoga senantiasa diberikan kekuatan, kesehatan di dalam tugas, tanggung jawab, dan di dalam karyanya. Perkenankan pada malam hari ini, pada kesempatan kali ini, dari Lentera Malam Solidio Rantepao kami akan menyapa Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan yang boleh bergabung bersama kami dalam ibadah Lentera Malam pada malam hari ini. Bapak Yohanes Daud di Sorong, juga Oma Deka di Tonapa, selamat malam. Juga selamat malam kepada Esri Pangale, Dina Parapak, Ivana Julia, Sisilia Pagoga, Sarce Palangiran, Melianus, Darman M, Niko Palinggi, Hermin Bane Paarimpung, Yakolina Pamean, Sustiyanti, Cati Chang, Semri Pasai ST, Selman Kabubu, Delviani Meliani Balik, Esther Parimpung, Ria Parinding, Sarce Ruga, ada Martina Sampai Kombang, Anton Sampai, Novianti Mariti Novi, Nelly Paliling, Mama Manda, ada Mom Step, Beben BTG, Ripka Sobjono, Martina Sampai Kombang, Kristina Kadang, Amos Sabuntu, Yusuf Daniel, Ayub Taka, Margareta Panggalo, Yonatal P, Alfian Pakiding, Stepanus Sappe, Asno Ujeon, Markus Tanga Salubongga, Dede Lende, Elis Padang Allo, Albert Tara, Nelly Paresa, juga bergabung bersama kita JK Ponding Channel, Elis Padang Allo, Rusmin Ruminding, Meriana, Ferry Layuk, Magdalena Runtulalo, Yosepin Biu, Esra Patiasina, Joni Mantong,
Me di Popang, Soni Tangkedatu, Sarce Palangiran, Esribine, Esther Taruk, David Tiranda, Mieske Pangemanan, Sulistio Murjianto, Amos Sabuntu, Henrik Lebang, Noriana Rampao, Alfian Pakiding, Mudi Takke, Martin Beteng, Esther Siku, Yuliana Lobo Sapan, Yulise Napitupulu, Herni Katini, ada Kristina Duma, Alfrida Limbong Datu, Hermin Bane Paarimpung, Agustina Ruben Danari, Ujun Batara, Gusti Tibian, Altius Ranganan, dan Damaris Retta, dan juga yang mungkin belum bergabung dalam live chat. Demikian orang-orang yang rindu disapa oleh firman Tuhan pada malam hari ini yang luar biasa. Semoga kita senantiasa dikuatkan. Baik, bersama-sama kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Kembali kami mengingatkan untuk Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan untuk senantiasa mengikuti lentera malam dari channel Solideo Rantepao setiap Senin, Rabu, dan juga Jumat. Semoga kita senantiasa dikuatkan untuk mengikuti ibadah seperti ini. Ya, untuk mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini, kita akan dikuatkan oleh satu pujian bersama dengan saudara-saudara kekasih kita yang boleh memuliakan Tuhan Bapa Peliharaku.